Yes, reka anongere mbasuze ke mbifurize kugira ibihe byiza ikaze kuri mwese uyu munsi turi kuwa kabiri tariki 15 Nyakanga muri uyu mwaka wa 2025 turi mu gitondo cya kare twinjiye makuru azindutse rero mbere yo kugira gahunda z'umunsi winjiramo nyemerera tubanze dusangire aya makuru n'amakuru aramutse muri iki gitondo n'amakuru kandi yagiye kwitsa no kwibanda mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri aya makuru turabwira ko mu mujyi wa Uvira n'ubundi hongeye kuramuka imikwabo ikomeye kandi iteye ubwoba ku munsi w'ejo abagera ku nukuvuga ababarirwa hagati ya 30 na 50 ngo abafatiwe mu mikwabo birangira rero abajyanwe magingo yanga ngo ntiharamenyekana aho bajyanwe dore ko akomeje kuba imikwabo ikomeye kandi iremereye ndetse n'imikwabo irimo gukorwaho n'abasirikare bamaze no kugenda binjira mu muhanda bagenda batangira imodoka turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye. Turagaruka kandi ku mirwano yongeye kuramukira mu bice bya Kiriba na Runingo n'ubundi abarwanyi b'intare za Sarambwe bongeye kwisanga mu mirwano n'abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo. Muri iki gitondo tuvugana ahangaha ngo hakaba harimo gusukwa bombe zitagira ingano z'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Abarwanyi b'intare za Sarambwe aha ngo bari kwihorera no kwihimura ku bitero bakomeje kugabwaho n'aba barwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Muri aya makuru kandi turaza no kunyarukira muri Fizi turebere hamwe uko ibintu biramutse ni nyuma yuko ku munsi w'ejo twabwiraga yuko habereye imirwano ikomeye ariko bikaza kurangira n'ubundi urugamba rubaye uruhosha agatoya. Ni nyuma yuko n'ubundi aha hari hiriwe habera imirwano ariko abarwanyi b'intare za Sarambwe bakaza kuyihosha bakoresheje ibi itwaro biremereye. Ubu rero tuvugana n'ubundi mirwano yongeye kuramukira muri ibi bice. Turaza kandi kugaruka ku rugamba rwongeye gukara hagati y'abarwanyi b'intare za Sarambwe na Wazalendo ni muri teritwari ya Warungu. Imirwano rero ikaba ikomeye kandi ikaba yongeye kuramuka iremereye. Turanyarukira no muri teritwari ya Kabare aha naho hongeye kuba isibaniro ry'abarwanyi bo mutwe wa Wazalendo n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Urugamba rukaba rwongeye gukomera aha muri ibi bice. Turaza kandi kugaruka makuru ajyanye na diplomasi tubabwire ko Tshisekedi yamaze gusingiza bikomeye Perezida Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika no kubera iki ibi byose turabisangira muri aya makuru. Amakuru agezweho kuri aya masaha no kwibendera TV. Nizere ko mwese mwamaze kuyumvamo ikaze aho muherereye rero niba murimo kutwumva tayari mu bitubwire na mutari kutwumva nabwo kandi mu bitumenyeshe kugira ngo tubikemure hakiri kare. Niba kandi wamaze kugera hano kugira ngo tumenye neza niba turi kumwe 5 kuri 5 nyemerera uhite utereka like yawe wihuta 5 kuri 5 nyuma nawe ugeza na rubwa mbere unyemerere uterekeho like uterekeho na subscriber. Mu gihe uterekaho subscriber wibuke no gukora kuri ako kantu kameze nk'inzogera ni signe dora notification kugira ngo makuru agera hano ku Ibendera TV uhite uyabona mu bambere. Reka rero dutumike mu kanya ndagaruka twinjira muri aya makuru ku buryo burambuye. Ubusi dasanzwe ku ndwara zitandukanye harimo nka diabete, hypertension, hepatite, impyiko na prostate. Wabasugira ububabare mu nda bushingiye ku moko y'inzoka zitandukanye nka amibe, teniya n'izindi, cyangwa ukunda kugira ibibazo byo mu nda bidasobanutse, ufite sangwa indwara z'uruhu cyangwa ukeka ko wamwangijwe, yabazanye promotion idasanzwe kuko kuvurwa ari nk'ubuntu. Abangaba bafite inkomoko muri Tanzania kuko bakorera muri East Africa yose ndetse bagakorera no mu Rwanda. Bafite ubunararibonye mu kuvura bakoresheje imiti ikomoka ku bimera.
bavura cyane abagore bakunda kugira ibibazo mu myanya y'ibanga nk'ama-infection, imihango idakama n'ibindi. Bavura kandi n'abagabo bagira ubushake buke mu gutera akabariro n'abatishimira ingano y'igitsina cyabo. Bakagira umwihariko kandi mu kuvura abakeka ko bahumanyijwe cyangwa barozwe. Ni inzobere mu by'ubuzima, bahamagare kuri nimero ziri kuri ekara yawe bagufashe. Akarusho nuko aho waba uri hose ku isi bakugezaho imiti yabo kuko bakorana na DHL. Yes, aho waba uri hose ku isi bakugezaho imiti, ubundi ubuzima bugakomeza. Mw'abantu mwe, ubuzima ni igishoro gikomeye cyane kandi ubuzima ntibugira PS. Ubungabunge rero ubundi ubanemo neza, nta kindi rero nibafite kimwe mu bibazo birimo kuvugwa haruguru, ikoresha iyo nimero ubandikire baragukoraho ryake. Karusho kuba mu mahanga mwebwe imiti mwishyura ruko mwamaze kuyibona. Yes, twinjiye rero muri aya makuru ku buryo burambuye. N'amakuru duhereye muri Kivu y'Amajyepfo, umujyi wa Uvira. Tubabwire ko n'ubundi umujyi wa Uvira wongeye kuramukamo ubwoba bwinshi cyane ku baturage bawutuyemo, nyuma y'uko abarwanyi b'intare za Sarambwe bakomeje gusatira uyu mujyi mu buryo bwo hejuru cyane. Umujyi wa Uvira indani rero, yaba abaturage yaba abasirikare bo ku ruhande rwa leta ya Kongo FARDC, yaba abasirikare bo ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi FDNB, yaba abazarendo, yaba abacancuro, yaba FDLR, bose bahiye ubwoba. Reka nkubwire ukuntu aba basirikare bahiye ubwoba nawe uze kubyumva. Abasirikare bagize gutya ku munsi w'ejo bafata umwanzuro binjira mu biturage, kuvuga mu baturage binjira mu mihanda ya kaburimbo. Barangije rero abatangira gukora patrouille ndetse bashyiraho ibyo navuga ko ari bariyeri. Nta moto n'imwe irimo gutambuka abatayisatse ngo bayicakaze, nyuma y'uko abafite ubwoba bw'uko ngo abarwanyi b'intare za Sarambwe baba batangiye kwinjira muri uyu mujyi wa Uvira. Nta modoka irimo gutambuka batayisatse ngo bayicakaze, ndetse n'uyitwaye ndetse n'uwo yitwaye ngo babake ibyangombwa ndetse babitindeho babitekerezeho cyane. Nta gare ririmo gutambuka abatarihagaritse ngo barisake, yewe ubanza no mu mapine barimo kurebamo. Nta munyamaguru urimo gutambuka ngo abacike batabanje kumusaka ndetse ngo bamwake ibyangombwa. Aba basirikare rero abarimo gukora iyi mikwabo, yaba mu ngo z'abaturage, yaba mu bice bitandukanye, yaba mu mihanda aho ibinyabiziga bigenda, ngo barimo kukubona bagukekaho kuba waba uri uwo muri maneko z'abarwanyi b'intare za Sarambwe, tayari ibintu bikagukomerera cyane. Ikindi kandi ngo abanyamurenge neza kunyura kuri izi bariyeri kugira ngo uhivane, watanga ibyangombwa, wazana ibyangombwa bimeze nk'iby'umupiloti w'indege, wazana ibyangombwa bikomeye, ngo gutambuka biragoye. Kunyura ahangaha rwose ngo birimo kugorana cyane, aho n'ubundi bintu bikomeje gutera pressure yaba ku baturage ndetse n'igisirikare. Ni impamvu imwe nyamukuru y'uko abo muri Uvira bose barimo kwikanga abarwanyi b'intare za Sarambwe kuba abinjiye aha muri uyu mujyi wa Uvira. Reka noneho twerekeze muri bice bya Akiriba na Runingo na Asange. Tubwire ko n'ubundi abarwanyi b'intare za Sarambwe bongeye kuramukira mu masasu menshi
amasasu bongeye kuraswa n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo muri bice bya Kiriba. Abarwanyi b'intare za Sarambwe baherereye ahangaha bakaba batangiye kumva amasasu menshi mu rukerera rwo kuri uyu munsi, aho bivuga ko noneho ngo abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo bazamutse mu bice bibiri, ngo bazamutse baturutse mu gace kitwa Rama Uvira, abandi bazamukira Kavivira, noneho basatira bya birindiro biherereye ahatema by'abacanshuro. Ariko icyo nakubwira amaherezo ibi birindiro by'abacanshuro biherereye hasha baraza kubyimura tu, kubera yuko abarwanyi b'intare za Sarambwe barimo kuhasuka imiriro iteye ubwoba, dore yuko noneho abarwanyi b'intare za Sarambwe nyuma yo kubona yuko abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo bongeye kuzamuka baciye muri ibi bice kongera kugaba ibitero ku barwanyi b'intare za Sarambwe, ndagira ngo nkubwire yuko ibintu byamaze gukomera kandi byafashe intera yo hejuru, urwego rwo hejuru. Abarwanyi b'intare za Sarambwe barimo gusuka imiriro y'amasasu muri ibi bice bya Kawezi, dore yuko ahangaha ariho abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo bazamutse basa n'abashinga ibirindiro byabo, batangira kurasa amasasu menshi ku barwanyi b'intare za Sarambwe haruguru ahangaha za Kiriba, za Runingo, za Sange na Kitija muri bice, ndetse no muri ibi bice byegereye Hakingwengwe. Abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo bakaba barimo kohereza amasasu menshi muri ibi bice, ariko abarwanyi b'intare za Sarambwe nabo ntago barimo kubidebekera, nabo barimo kohereza amasasu menshi cyane kandi aremereye. Hari amakuru avuga yuko ahangaha ngo ya mbunda yabo yitwa Satani bashobora kuba bamaze kuhageza iyindi, ni nyuma yuko iyindi bamaze kuyideployinga aha muri Fizi. Amakuru rero akavuga yuko hashobora kuba hongeye gushyirwa iyindi nayo irimo gusharinga kuri abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo bongeye kugaba ibitero ahangaha mu gitondo cyo kuri uyu munsi. Reka noneho twerekeze muri Fizi, mbabwire ko muri Fizi naho hongeye kuramuka urugamba rukomeye kandi ruteye ubwoba, nyuma yuko n'ubundi abarwanyi barwana ku ruhande rw'intare za Sarambwe ku munsi w'ejo aha bari bahirukanye abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo, ariko ibyaba ngaba ngo nibiziritse n'ubundi ngo na abiziritse bameze nk'abihamba. Uyu munsi rero bakaba bongeye kuramuka bagaba ibitero ku barwanyi b'intare za Sarambwe baherereye aha muri Fizi. Biravuga yuko ibi bitero byagabwe n'abasirikare biganjemo abo ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi, dore ko bamaze kudeployingwa ahangaha ari benshi. Magingo ya rero abasirikare b'igisirikare cy'u Burundi hakaba ngo aribo bari imbere muri iyi mirwano. Ubwo rero byanze bikunze niba aribo bari imbere baraza no kuba abambere mu kuba bakomereka cyangwa se mu kuba abarasirwa muri iyi mirwano. Ibi turaza kubigaruka mu makuru yacu yo ku manywa turebera hamwe ibijyanye na ripoti ziraba zagaragaye, ariko kandi turebera hamwe naho urugamba ruraza kuba rugeze. Reka tubabwire kandi ko urugamba rwongeye kuba imbere njye hagati y'abarwanyi b'intare za Sarambwe na Wazalendo ni muri teritwari ya Walungu, ni mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Imirwano yongeye kubura hagati y'abarwanyi bo mu mutwe wa abarwanyi b'intare za Sarambwe n'abarwanyi bo mu mutwe wa Wazalendo. Iyi mirwano ikaba yongeye kuzindukira muri teritwari ya Walungu, ikaba kandi ari imirwano iremereye cyane.
mu gitondo cyo kuri uyu munsi abarwanyi bongeye kwisanga mu mirwano ikomeye, akaba ari imirwano yazindukiye mu gace ka Muzinzi, aho abarwanyi bo mu mutwe wa Wazalendo bateye ibirindiro by'abarwanyi bo mu mutwe wa M23, aho ibyo birindiro bya Wazalendo byaturutse, aho ibi bitero bya Wazalendo byaturutse mu bice bya Mubangu, Muheshe na Ngandu, aho Wazalendo yari ifite intwaro za gakondo ndetse n'izindi za kizungu kandi ngo zigezweho. Naho ku ruhande rw'abarwanyi b'intare za Sarambwe nabo bakaba bari bakoze ku ntwaro zabo, bamaze iminsi barunda mu bice bya Kivu y'Amajyepfo nk'uko abaturage babibonye n'abarimo kumva aya masasu babitangaje. Amakuru avuga ko n'ubundi ngo iyi mirwano aha muri ibi bice yatangiye ku munsi w'ejo ku wa mbere, ikaza gusa n'icogora, ariko mu rukerera rwo kuri uyu munsi ikaba n'ubundi yongeye kubyutsa umutwe, bakaba bongeye gukozanyaho, ndetse ubu isasu rikaba ari guhanahana hagati y'aba barwanyi bombi. Amakuru aturuka ahangaha avuga ko impande zombi zimaze gupfusha abarwanyi batari bakeya. Abaturage bakavuga ko umutwe wa Wazalendo wapfushije abarwanyi abarirwa hagati y'icumi na 15, ugakomerekesha abagera kuri 7, hagafatwa ampiri abagera kuri 3, naho umutwe w'abarwanyi b'intare za Sarambwe ukaba ngo wapfushije abarwanyi 2, naho abakomeretse bakaba ataramenyekana kugeza ubu ngubu. Biranavugwa ko abarwanyi ba Wazalendo bataye ibikoresho byabo by'itumanaho, aho ngo bataye ibyombo bigera kuri 3, telefone zigendanwa 4 ndetse n'imbunda ntoya za AK47 zigera ku 8 zose. Imirwano yongeye kubura muri teritwari ya Walungu, mu gihe ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bukomeje kuvuga ko abarwanyi b'intare za Sarambwe bari kongera ingabo hafi y'ibirindiro bya FARDC bagamije gufata ibice barimo, kandi ko ngo bafite n'ibimenyetso bigaragaza ko bashaka gufata umujyi wa Uvira. Ibintu rero bikaba bikomeye kandi urugamba rukaba rukomeje kuba imberenge. Reka noneho twerekeze muri teritwari ya Kabare, naho ni muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tubabwire ko hongeye kuba isibaniro y'amasasu, aho n'ubundi Wazalendo n'abarwanyi b'intare za Sarambwe bongeye gukomagurana ako mirongo y'urugamba. Ubu tuvugana isasu rikaba ririmo kuvuza ubuhuha hagati y'aba abarwanyi bombi. Amakuru aturuka muri teritwari ya Kabare muri Kivu y'Amajyepfo aravuga ko hongeye kuba isibaniro ry'abarwanyi bo mu mutwe wa Wazalendo nabo mu mutwe w'abarwanyi b'intare za Sarambwe, bakaba rero ngo bari kurasana bikomeye cyane. Akaba kandi ngo ahangaha abikomeje gutera inkeke n'impungenge ku baturage baherereye muri ibi bice. Ni imirwano rero yabaye muri ibi bice bya Kahungu muri grupoma ya Irambi mu gace ka Katana muri teritwari ya Kabare, aho abarwanyi bo mu mutwe w'intare za Sarambwe bashyamiranye bikomeye n'abarwanyi bo mu mutwe wa Wazalendo, ndetse bakohererezanya ibiturika byo ku rwego rwo hejuru. Iyi mirwano bivuga ko yatangiye mu masaha ya mu gitondo cya kare, aho n'ubundi bivuga ko ngo yatangiye ku cyumweru, ejo kuwa mbere ikaba, ndetse no kuri uyu munsi ikaba ngo yongeye kuramukaho. Abaturage bavuga ko bazindutse bumva urufaya rw'amasasu n'amabombe mu gace ka Kabushwa, bikaba byatumye rero ngo bahungira muri santere ya Katana. Bakaba bemeje ko ngo
kandi umudugudu wa Cirehe wambaye ubusa kubera abaturage bawushizemo barimo guhunga batinya aya masasu arimo guhanahana ku mpande zombi. Umudugudu wa Kahungu ni umudugudu uherereye hafi ya santere ya CRNC Rwiro kandi ukaba uturanye n'urugomero rw'amashanyarazi rwa Acibati mu gace kazwiho kuba k'ubukerarugendo, kandi akaba ngo harahoze hari inyubako yo guturamo ya Perezida Mobutu Sese Seko. Ubu rero hakaba hakomeje kubera isibaniro cyangwa se kuba isibaniro y'imirwano. Ubu tuvugana ibintu bikaba bikomeje kuba bibi cyane. Tshisekedi yasingije bikomeye cyane Perezida Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Perezida Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yatangaje ko yishimiye cyane uruhare rwa Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump arimo kugira mu gukemura ibibazo bikomeye Afurika ihanganye nabyo, cyane cyane byo mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi yabivuze ku cyumweru tariki 13 Nyakanga muri uyu mwaka wa 2025 ubwo yakiraga itsinda rya pasteri bakomoka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagize biro de la foi ya White House, nkuko byatangajwe n'ibiro bya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe nkuko byatangajwe n'ibiro bya Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iri tsinda rero riturutse muri White House ryari riyobowe na Pasteri Travis Johnson usanzwe ari umuyobozi wungirije wa Biro de la Foi muri White House. Iri tsinda rero ryabwiye Perezida Tshisekedi ko bishimiye byimaze amasezerano y'amahoro yasinywe hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda. Amasezerano yagezweho binyuze mu bushake bwa Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu ijambo rye Pasiteri Travis Johnson yagize ati dusangiye amasengesho n'abaturage ba Kongo kugira ngo amahoro asakare hose mu gihugu hose. Abapasiteri b'Abanyamerika bashyigikiye Tshisekedi bashyikirije Tshisekedi impano zirimo ikimenyetso cyihariye cya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kigaragaza umurage wo kwizera Imana. Tshisekedi rero nawe mu butumwa yanyujije ku rukuta rwe rwa X harimo n'ibaruwa yanditswe n'umwana w'imfubyi wo muri Goma mu ntambara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Bibiliya nk'ikimenyetso cy'amahoro. Akaba yashimiye uruhare Donald Trump Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika arimo kugira ngo hagaruke amahoro ku mugabane wa Afurika ndetse by'umwihariko ngo mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka rero mbashimire cyane inshuti bavandimwe kandi banywanyi bacu mwari muri kumwe natwe muri aya makuru hano ku Ibendera TV. Nizere ko mukomeje kugira amahoro n'amahirwe mwese rero abagiye mu kazi, mbifurize kugira akazi keza. Afite izindi gahunda mugiyemo namwe mugire gahunda nziza. Bagize ibyago mwihangane, abarwaye mukomere kandi murware ubukira. Gahunda za Ibendera TV makuru atandukanye tubategurira tukanabagezaho ozo zirakomeje. Mwirirweho, bye, ciao ciao.